Lenhlangano yelibandla lelwimi lesiswati namhla ke bekade ihlanse bosomlume bematiko lahlukene ke ahulumende naletinye ke tinhlangothi tahulumende lokufaka ikhatsi wona ke emaphoyisa ke embube kutokhulumisana nabo ukuthi ingabe mbambamba sive semaswati bangasita ngani basakhuluma sona ke siswati kulandzela ukuthi bosomlume bematiko lenhlangano ithi iyethemba ukuthi bosomlume nabangakhuluma sona ke swati lesinothile lelwimi ke leswati ngeke selilahleke nakuso ke sive babosomlomo nje isikhathi esiningi siya notice ukuthi nabakhuluma tindzaba noma sibabuka kubomabona kude lamagama akasabiteki ngendlela yesiswati sisi nje sesibonisane kuloko ukuthi nabo basho tingcinamba labahlangabetana nato nathi sibavundise la singabavundisa khona ngoba kuleli bandla lesiswati lebhodi ukhona nalomelele yona imedia lo njengaveli Simelane lophindze abe ngumlingani wabo laba bosomlomo live litawuzuza kakhulu ngoba phela ngibo labatikhulumeli bematiko nemntfwana lomncane ulalela bona nesive nje sisonke silalela bona ngiko sibone ukuthi asibambe bona kusuka ematikweni onke nasembuthweni yonke yembube lesinayo eveni bakhona bemaphoyisa nemasoja nebetemajele kanye ke nawo onke lamatiko ahulumende. Inkosikazi ilakhomalo ithi balibandla lelwimi leswati bata ukwenta konke kusemandleni ukuthi lona ke lwimi leswati lingalahleki kuso ke sive semaswati kungako namuhla ke bente wona ke lomfundza sikolwa nabo ke labosomlomo endzabeni temsakato iMaswati channel ngingiri Khalus nanohlahla thwala sikamanzini.